Maya payabak po kay kayungan. Pagganaka po, ipaganaka na po ng kay katawang kuraparo ko, inagdagan taong po in kaingatan ka rin kay katawang wallet, alahas, cellphones, o ding importanteng pibandyan tamong pinidadala kabang sisimba. Maging alerto tamo at alisto, karing lalapit estranghero kay katamo, o akakasiping, uling miglipan na lapukin lugar tamo, ding mapanyamantala, o ding manako magpanggap, magpalimos, o sisimbang makapiblas desenti. At nung malyari po atong lumwal tamo, kaya rin ng misa, etamo sasabi ka rin nakalatawang luluwal, king pasbul mayul tamo. Kadwa, para king mabiya, pakabaldugan tamong kapag masasyan, king banal ang misa, nung malyari, makibat tamo at makiabe, karing kanto, king masikan tamong siwala. Dakal pong salamat. At suta na po king kadong pulot kadwan Domingo ning karaniwan na panahon, at kambeda po din kay katamang sariling kapag nasan ganiting misa, pakiabe tala po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Ditz and Ita David, May Rudencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Ferdinand and Irene Lissing and family, Harold Sampson. Kapasalamatan na naman King Aldonang Kebayton, Merlin Enriquez. Good health, Ray Diaz. Special intention, Midel Malonzo, Teresita Pineda Manoloto, Andres Navarro, Emerito Barrera, Engineer Jesus Munsalan, Engineer Ding and Mrs. Madal Pilaw, Ariel Osepina and Joshua Jodiel Macabali, former Mayor Teddy Tumang, Gemma Lumba at Ning Torres. Para king malalagwang kapaldanan dari Reynaldo Ventura, Bea Isabel Malyari, Belia Trinidad, Espiridion Kayanan, Renilo Dirit, Celia Lagason, Oliver Pabustan, Michael Alfaro, Mark Antonio, Rosel Montemayor, Monica De Leon, Charito Obsequio, Joy Manalo, Alaysa Reintulio, Janet Lakap, Virginia Sumawang, Aida Ocampo. Para king galanagang kapainawan ning kaladwa dari Hilarion, Perlito, Loreto, Monsignor Constancio, Luisa, Lorna, Bernardo, that anniversary, Felino, that anniversary, Magdalena, Bonifacio, that anniversary, Jeruel, that anniversary, Jenaline Prial, Francis, Karen, at ding Waldang Kaladwa, King Purgatorio. Ing kaya katawang pong kapag masusyan, panimunan niya po Reverendo Padre Juan Danilo Dizon, Kura Paroko ning Parokya ng San Bartolome Apostol Parish, Magalang, Pampanga.
Ilayon pon inak, pon banal Espiritu. In kapayapaan ng lugod at kasalpantayanan ay pagkalod ng Joseph at ng Ginoong Kristo, mantabi sana kaya kayungan. Maya payamak po kaya kayungan. Kaniting banal misa, ang timong metong pamilya, itamongan, puriyan tayo't pasalamatan ng apong Ginoo king kayang kayapan, ganaka lugod, lalong-lalo na alang sawang pamanantabi kaya katamo. In pamagdaon tamo kaniting banal misa, yapin yung pekamasanting kaparalan, ban kanita makapagpasalamat tamo kaya. Kapatid, amin at siyantala di kasalanan tamo, ba tamong maging karapat dapat magmasusi kaniting banal misa. Itamo nga nagnaragnan, aminan ko king Diyos ang makalulu, at kaya kayo kapatid, imikasala kong bina, king pamisip pa mga mano, ang ponpamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayad. Uli nita, ipanigapo ko, kang nuwa na Mariang kapilan man berhen, karing sablangangin na sampon banal, at kaya kayo kapatid, ipanalain niyo king Diyos sa ginutam. In Diyos albas mayo paya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, dala na katas sana, king biye alangan.
Panalangin tamo. O Diyos, halbos sa mayo paya, ikay panibatan king sablang mayap, itanam mo ka rin puso mo, puso mi, imasab sa palugod, king banal mong lagyo, king pamuklod mo kaya kami, lalong matalik kaya ka, sesen mo yung kayapan at yubusal mi, at king malagod mong kalingapan, papamungan mo itang sinese mo, itinganadwan mi kaya ka, o Diyos, king kapamiratan, ng Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiye at magari kambe mo, king kametungan ning banal espiritu, manggaman king alanganga. Pamamasang ibot, king libro ng Sirak. Anak ko, magpakumbaba ka, king kekang obra, at aluguranda kang maygit pa, king mapamye regalo. Lalo kang magpakumbaba, kabang mitatas ka kabilyan, at manakit kang kalam, arapaning Ginoo. Uling bistaman maragul ing upaya ning Ginoo, katutula na pamo ing kapakumbaban. Alang panulo para king sakit ning mata sa lub, uling migyamot ne keya ing dewakan. Ing isip ning tawong biyasa, dirinanong ulaga, ring kasebyan. At ing makiramdam masalese, ikakatulane ning matalino. Ing amano ning Ginoo. O Diyos, pauli ning kaya kang kayapan, ginawa kang tuknangan, para ka ring maluka. Ding tawong matulid, tumulala at magsaya, arapaning Diyos, king tulara, kulisakla at terak pa. Dalit kayo king Diyos, puryan ya king kayang lagyu, ginuing lagyu na, magsaya kayo, arapana. Ya ingigpara, detang alang tata, at karing babaying may balu, ya ing tagapaglualura, makanyan ya ing Diyos amanoknangan, ketang banal at templo na, at iniyang tuknangan, para karetang alang tuknangan, at ding bihag, ilwal na la, king sukulan. O Diyos, pepabal mo ing dakalauran, binayume ing sikanan ning may namong balayan. Kanita ing kekang balayan, karin me nakityang tuknangan. Uli na ning kekang kayapan, dingatyu king kalipitan, ela misakitan.
Pamamasang ibot, king sulat karing Hebreo. E kayo miras antimo ing pangras do ring Israelito. King metong abundok amalyat rang dasnan ding panandam. King bundok ning Sinai, atin aping mikakaluko, dulom at pisak, at angin amasikan. Matning tsup ning trompeto at siwalang magsalita. Penigapurang eno sa damdam mentong pang amano no. Dapat ikayo, ikwayong miras king bundok ning Sion, at king syudad ning Dios amabie, king maligayang Jerusalem. Pambering bilang-bilang aangel no. Miras kayo king masayarang pamitipon ding bibilang ng pangane ning Dios. Ang makasulat alagyo karing banwo. Miras kayo king Diyos awukom do ring sablang tao, at miras kayo karing espirituro ding taong banal. Anap na mipabanalan. Miras kayo kang Jesus ami tatag king bayong kasunduan. Ing amano ning Ginoo. Kipa, ginuning banwat labuad, pasalamatan dako, uling pepakilala mo karing taong musmus, ing emo pepakilala karing mga biyasa. Ginumantabi kay kayo. Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Misa ni Aldoning Sabat, may kumbirayang makipangan ni Jesus, king balening metong karing pamuntok, ding pariseo, at pagmasdan ding miyamasamas ding tao. Apagmasdan ng Jesus nung makanano lang mamili, karing luklukan pandangal, ding mapilan ame kumbira. Selita niya karelangan ni ting talimaga, nung kimbira na ka, nininuman, king metong kakasalan, may pipilinan ng luklukan pandangal. Magkang at may kumbirang mas marangal kesa ka. At lapitan na ka, ning may kumbira kaya kayo madwa. At sabihan na kaya ka, pabustan may lukluk king luklukan mo, ing taong ini, ipakarin niya kakanita, at king pekamara yung luklukan, karin kalukluk. Ing masanting mong daptan, ning may kumbira ka, yung lukluka, king pekamara yung diling luklukan. Kanita, lapitan na kaning mayang bira at sabihan na kaya ka. Kakaluguran, keni ka king kabisera. Mirangal ka kanita, king harapan daring aliwang bisita. Uli ni namang magmatas, mibabaya. At hindi namang magpakumbaba, mitas siya. Sinabi na namang Jesus,
Kimayang kumbira kayang, niyang magtao ka, mo kukumbiran din kaya kang kakalguran, o rin kaya kang kapatad, o rin kaya kang kamag-anak, o rin makwaltang siping mong bali, uling kumbiranda ka naman. At kanita, miablasanan ka, king depat mo karela. Dapat niyang magtao ka, ring kumbiran mo, ila ring pakakalulo, ring lumpo, ring pile, at ding bulag. Minuan ka uling ila, era ka ay ablasanan. Ablasanan na kaning Diyos, kaya subli lang miye, ring banal. Kaluguran kong kapatad, ing maya pabalita ng kakatamong kaligtasan. Ing seating arrangement, meging dake na ning biyeta mo. Bas kinuka rin kamunta, pansinan nyo, sigurado ating seating arrangement, ating yung advantage, at ating yung disadvantage. Mumuna, nung atatandaanan nyo pa, dahil kasigidad ko kaya kayo, niyang mag-aral tamo king elementary, king classroom, ating seating arrangement. Potang biyasa ka, row 1 ka. Potang average student ka, row 2 ka. Potang halimbawa naman, below average ka, row 3 ka. At nung may na ka, maklak kabuntok, row 4 ka. Nyapin, din kasidad ko kaya kayo, baluya yan, ne? Row 1, row 2, row 3, row 4. Makakalo siya rin row 4, ne? Nyapin nga ni Lekoda na yan. Nauso yan. Kasi makakalo siya rin row 4. Masyado lang na mika self-pity la, ne? At mabuli la. At mika inferiority complex la. Siyempre pin naman. Kakit may kaklase mo, uling biyasa ya, row 1 niya. Uling ika, koklak ka, row 4 ka. Ay, rugo. Mila ko nakaganak yung pamag-aral ne. Sigurado, kalyanda ka rin kaklase mo. Nyapin nga ni Leko da na ita, pante-pante na mo. Keng bale, makanyan mo naman. Putang mamangan, ating sitting arrangement, ing tatang bilang padre de pamilya, sigurado ketayang nano buntok ne karin niya mama ko karin ing tatang makareserba ita bilang padre de pamilya. Seating arrangement. Kaya aeroplano, putang sasakit ang aeroplano, dahil sinakyan ng aeroplano kaya kayo, atin mo namang seating arrangement. Masanting ya ita, ne? Potang kasake mo, tatalamitan kaya kang plane ticket, akit me, itang kaya kang seat number, at karin ka. Ing sintinga na, bayo ka pa mag-abroad, pwede na kang mag-online check-in, ne? Pwede kang mamiling luklukan. Nung buri mo, kita kang aisle seat, pwede ta. Nung buri mo naman, mahilig kang mag-video, ne? Kita kang window seat. Ale? So masanting niya. At inyang advantage. Ban kanita kasake mo, antimano, at inang luklukan para keka. Seating arrangement. O ining masanteng. Itang sandang first come, first serve. Ne? Ale, alang seat number, alang makareserve, aluklukan, basta maranon ka, ne? Karin ka. First come, first serve. Pero, keng pisamban, keng parokya, eta mo pwedeng gawan ita. Sigurado, dakala magreklamo. Kilom na ning makabang panahon bilang pari.
dakal na ako denasan, asumbong, reklamo, kareng parokyano, tungkol karetang magbida-bida keng parokya, pelalong keng luklukan, may akwa kaya. Nung nuka rin niya, at nung halimbawa, mitauliya at makalukluka, ay palakwa na ka. O rin din ako sa tamong magbida-bida keng parokya, na etamo buri. Uling meto niya mo yung bida, ingapong Ginoo, amen. Giyangi kaming pari, kami bida. Meto niya mo yung boss, ingapong Ginoo, iya kabuding bida, iya kabuding boss tamo. Lalong-lalo na po, tang halimbawa, ing meto nga tawag kem parokya, dakalya binye kem parokya, dakalya sinap kem pisamban, o itargutang matsura, ne? Antimano, itang luklukan, para kayaya, makariserbaya. Nyapin ang kay, rengaliwa, agad ang sabyan, uli mawaring makwaltaya, ne? Uli mawaring mapanyaw, piyak ang parokya, antimano, itang luklukan, amasanting para kayaya. Matsura ito. Yaku, keng wedding reception, buri mo kong mabuisit. Na ako man ninong, potang kay, keng reception, yayabed ako retang ninong, yabed ako retang sponsor, ikaming pari, may buri ita. Bali po bakit? Kasi, ikaming pari, dakal kami gagawan, kaya ba kami karetang sandang eat and run. Balu yoreta, eat and run. Narengaliwa, deng mayong birakeka, era burita. Burida, ariyan mo yung programa, aba. Ing pari, nagawa ita. Ale, karakal mi obra kem parokya, nyapin kalupayo. Ako, buri ko luluklok, malapit kay tampasbol, na kaibat kong mengan, tumakas na ako. Kaibat kong mengan, makona ako. Nung kita akong luklukan, dareng ninong, ay makarine, mag-program talakad ka. Ay tidyan meita. Nyapin oyan yung ako buri. Kaya ang wedding reception, di na mo kuluklukan, kaya bedaring ninong, na ako man ninong. Seating arrangement. Dimdam tayo kining gospel, kinwento na ni Ginoong Yesus, meto yang talimhaga. Ining talimhagang ini, ginamit niya ni Ginoong Yesus, ban kanita, ipayabot niya kikatamo, ing meto nga mensahe, naning pamagpakumbaba. Baski pamalaot nakadisan, mi bagwa, mi nawa, tandanan mo, manatili kang magpakumbaba. Amen. Amen. Baski malaot nakadisan, matas ka pegaralan, mi kuwalta ka, mi nawa ka, mi bagwa ka, ngarapen, keep your feet on the ground. Nya pinanek santing sinabi na, nino man nga na ing magmatas, mi babayang, at nino mang magpakbaba, mitas siya. O yan ni metong ugali na madalas tutuligsan at panatakyan na ni Jesu Kristo. Potang masyado kang matas paglalawe keng sarili mo. Tandanan meita. Potang masyado kang matas paglalawe keng sarili mo. Retang sandang feeling entitled. Potang feeling mo VIP ka. Buri mo, ne? Pane VIP treatment. Ing babiera ka. Naburi ni Ginoong Yesu Kristo ita. Kinwento na yung metong talimhaga na ning kasalan. Sabi na po, taka nung mekong biraka, king metong handaan, metong kasalan, may pipilinan itang luklukan para karing bisitang pandangal. Nung yan ka man bisitang pandangal, may kukunan tang luklukan na ita, uling mipakarine ka. Mipakarine ka.
Ining talimhaga ngay ni, na kinwento na ni Ginoong Yesus, iyan ang mensay na kekatamo. Ka masyadong magpa-importante. Baski pa somebody ka, baski pa matas ka posisyon kay gobyerno, o matas ka pegaralan, baski pa makwalta ka, mayupaya ka, ka masyadong magpa-importante, at emelalwen matas inke kang sarili. Uling o yan ang ugali na madalas tutuligsan at panatakyan na ni ngapong Ginoo. Totoo naman, ita mo mismo, nino rin kaya katang pagtisti, nino rin kaya katang atuan, itang tao na dati-rati ala at biglayang mi bagwa, minawa, potang kaya akit me, bural-bural ya salo, at ala niyang kakilala, agad ang sabihan ding tao, meningaya, menigloya, dimdam nyo na po ita, meningga, meniglo, matsurang ugali ita, puriyan da ka rin tao, saluduan da ka rin tao, nabistat man matas nakakabilyan, makwalta na ka, malaut na ka disan, doktor na ka, abogado na ka, ang yampang presidente ka, pilot ka, pari ka, pero manatili mo baba yung sarili mo sigurado, pagbilibanda ka at puriyan ding kalupa mong tao. O ining paboritong Bible verse na panetandramdaman kingasmuk na ni Ginoo at buring panaral kaya kayo. Ni naman magmatas, mi babaya, ni naman magpakbaba, mitasya. Keep your feet on the ground. O retaretang taong pupurian sa saluduan. Detang taong matas na kabilyan, malaut na disan, pero ausan talang down to earth at tao. Ale, kesa naman kitang bural-bural salo, ne, ala niyang kakilala, karing kalupan ng tao, niyang kay may bugmeng balasbasan, ne, agad mong sabihan, o tinabalong kayang penibatan, ale, nabalong kayang penibatan, aba, mature ita, metong ugali na sasalangsangan at kukontran na ni Jesu Kristo, itang masyado may tatas ing sarili mo. Na naman ing disan mo, manat papanatilyan mong ibabame ing sarili mo. Amen. Amen. Talakad tamangan po. Sasalpan tayo king Diyos ipang mayupayang totoo. Dinalang king banwa tiyato. At kaya sa Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagiglik ng upayan bala Espiritu. Mibay kang Santa Mariang Birhen. Linasalalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus mete at mikutkod. Tinipaya ka ring mete. King katungaldo. Sinubli ang mebye. Pepaitas siya banwa. Makalukluk. Wananing Diyos pa. Mayupayang totoo. Ibot ka rin magbalik ka naman keti. Ban mo kum ka rin mabiyat may ngamate. Sasalpantaya ko. King Banal Espiritu. King Santa Iglesia Katolika, King Pamis sa Magding Santos, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasablirang Mieding Mete, at King Bielang Angga. Amen. Bustan niyong ding muna karing panalangin tamang king pa, ila ring tauli at malating dili king mataning tao, nga tamang makibat king balang panalangin. Ginoo, may kakeni, at iligtas mo kami, ulit ang taya. Para kingkya kaming yato, ring mayupaya, mi parangalan lo, at ding mapakumbaba, malalawe lang mababa. Ganakan mo lo, ring mapakumbaba, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, kingkya kaming yato, ring kalulu, lalo lang maging kalulu, at ding makwalta, lalong mikukwalta. Ganakan mo la ding tutong maluka at ding mangailangan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, karing pibale-bale mi, dakala ring tawong masakit, ding matwa, at ding may na,
at malumbe. Maralas lang mipayimburisan at mipayinggulutan. Ganakan mo ring sablang daralan kasakitan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Karing da kalabansa, kaya bene inke kami, dakal laring alang ti bale-bale, at takas aalamang batong tiyulunan, karing buntok da. Ganakan mongan o Ginoo, ipanalangin mi keka o Ginoo. Dakal laring anak at taong atin ng edad, amibibye mo karing lansangan at karin pamatudtud. Dakal laring bihag, ame kalingwan no. Ganakan mongan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ngeni adwanta mo yung sarili tang kapagnasan. O Ginoo, pakiramdam mo rin panalangin, di manalig ka. Sopan mo kaming gana ka kayabe mo. Karing peka malati, karing kapatad mi. Yating anaduan mi. Kamalataan ng Kristong Ginoo mi. Please
Manalangin kayo kapatid, baling kayo katandaan mo tanggapla, arapan ng mayupayang gano'n Diyos. Manalangin tamo. O ginumananas sana, iting banal adaon, yatad na kaya kami kaya kang kasaplalan, at gampanan karing puso mi, yung pangako ng kaligtasan, yating anaduan mi, kabalatana, Kristong ginumi. Ginuman tabi kaya kayo. Itasyula ring puso yun. Pasalamatan tayong gina Diyos tamo. Tunay pinong karapat dapat at matulid, pasalamatan na kang parati at naman ka rin. O ipa, Diyos king alangagat, tubos mayipaya, agyang pigtak sila na ka, ni meto ketawan, sindumon kaya kang pamaglugod. Ikay minya kaganapan, king kaya kaming kakulangan, ikaw mo naman imitubod, king magligtas ka rin sabla, yung sinugo mong anak, eneliwa kaya kami, bistaman, emekilupa king pamikasalami. Biriyan mo iti ba nakit me, king kaya kaming pangatao, ing anak mong katulan, at tanggapan mo kami, bit mong lugod kalupaning, makapasabali mong lugod kaya, migit king sabla, king kayang katapatan, binalik ng pasibayo, intula ning kayang pamaglingap, at kaya kaming binating, inyang pepaingulutan da ka. Uli nita, kambering sablang koro, dingangel karinban mo, daril ping kaya kaligaya, layon makiabe kami, kingalang tunang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngaming ang kakanta. Tunay kami ang banaloy pa, kaya panbatahan sa sablang kabanalan na uli nito, pagparalampumi, pabanalan mo sana dating ayin ka spirito mo. Baan para kaya kami, malyar ng katawan at daya, ni ginaming sa Kristo. Bayo yami daon ko sa kanlap, kyung pamailas at kamatayan, kinuha niya yung tinape, papasalamat siya kaya ka, piraso ne, at binyene, karing kayan sa pulos at ngana, tanggapan niya itikongan at kanan niya, yating kanakong katawan, amidawon para kaya kayo nga. Makanyan mo naman kay batapunan, kinuhaning kalis, pasibayin pa salamat kaya ka. Binyaring kalis ka rin kayo distipulos, at nga natanggapan niya itikongan, at minumko kaniti. Iting kalis ni kanakong daya, daya ng bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayo, at para ka rin sa sablang tao, ban kaya tami patawaran la, ding sablang kasalanan daptan niya iti, bilang kapigaga na kanong kanako. Ipasyak tayo misteryo ang kasal pantayanan. Inyang yan igaganakan mo ipa, yung kamatayan, panubulin ang may biya ng anak mo. Darami kaya kayo tinapya ng biya, at yung kalis ng kaligtasan.
Layon min pasalamatan keka, yapalyarian mo kami matampang, talagad arapan mo ban, sumuyo keka. Mapagpangababaming pagamuha mo, king kami nga sana, may sulusulo, king katawan at dahing Kristo, tipuna na kami, at ting may atuning banal ay Espiritu. Ganakan may oy pa, Santa Iglesia mo, pakalaghanap kimeto yato, ban may ganap ikilugod, kambiyan ng Leo, kalabing apat, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at ting sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid mi, na painawa na, at maninayang subling mi, at ding sablang mayang unabye, tanggapan mo sana, maligaya mong arapan, pakaluluan mo kami nga, gawan mo kami nga, karapat dapat magkamit, kimbiya lang angga, bahan kayabe ng Maria, Imbirhen, enduring Diyos, kambiya ng San Jose, ika-esposo, kayabe Apostoles, at ding sablang santos, lalong-lalo na, Santa Monica, ing patulunan mi, ket king parokya, at tinupad, king malmong kaburian, king kekabaan ng panahon, puriyan dakat paligayan, kapamalatan, Yesu Kristong kekang King kapamalatan ng Kristo, kamben at kaya, ipamayupayang tatu, kagamning banyal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman kingalanganga. Yan manalangin tamop ng kapanaligan at tuwid king ipa, karing panalangin at tiro na kiyakatamo ni Gira sa Kristo. Ikabos sa kami, O Ginugis, sa blang marok, malagad mong ipagkalubing kapayapan, kiyang panahon ni, magkasaupanin kaya kang pakalulo, parati kaming may ikabos, king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambiyan ng maligayang kapanaligan, king panyatang na, Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya apostoles sing kapayapan, lalakuan ko kaya kayo, kapayapan ko, babiyak kaya kayo. Na mo sa babalikdan, ning kaya kaming kasalanan, nunelawan mo, kasalpantayanan, ning kaya iglesia, at pamayapan me, ang pon bilugan, agpangking kaburian mo, ikaw mabibiye, at magari, manggaman kitalanganga. Paning ginuman tabi sana, kapilan man kaya kayo man.
Ipakit tamo nga niya, misasalmetong tamo, king kapayapaan ng Kristo. Kapayapaan po kayo. Kalugurang patadaan ni Kristo ang kordero ng Diyos sa mlalako, kasalanan ni Meto yato, papalat tamong, itamong magkumbira kimapuna ni kordero. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik. Iyong mukha ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata,
nawa ika'y mapasa akin. Butan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po ang makikilala sa taong magpakumbaba. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, pagkalmo kaya kaming birian mong mesese, at may pasignangan, king pamanganing ama, nung pon maligayang sakramento mo, kaniting misa, ing sumulong kaming may biyebye, kambye dareting pasabing kalam ning anak mo, baka kaming mga intuliran miyagom, king biya na kapilan man, iting anaduan mi, kabaltaan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi kaya kayo. Bendisyonan na kayo ng mayupayang ginong Diyos, ning ipa, ampon ng anak, ampon ng Banal na Espiritu. Ing misa, adawon tane, pameta ng yan iking kapayapaan ng Kristo. Poning anak pon balas ito. Amen. May payapak po kaya ko nga. Palakpan tayo nga pong Ginoo.